I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu gledat ćete 10 nepisanih pravila koja svi trebaju znati i trebalo bi ih poštovati. Uvijek postoje neka nepisana pravila koja svi trebamo poštovati. Ako bi ih poštovali, sve bi bilo lakše i ljudi bi vjerovatno imali malo ljepše mišljenje o nama. Pravilo broj 1. Kada pozajmite auto, najmanje što možete uraditi je da natočite gorivo kao znak zahvalnosti. Pravilo broj 2. Ako vam neko da da pogledate sliku na telefonu, nemojte gledati dalje. Pravilo broj 3. Ne prekidajte s nekim SMS-om ili na društvenim mrežama, to je jako ružno. Pravilo broj 4. Uvijek ostavite barem jedan pisoar između vas i čovjeka pored vas. Postoji jedan izuzetak od ovog pravila. Na velikim koncertima i natrpanim mjestima, posebno kada je u pitanju mnogo alkohola, ne morate poštovati ovo pravilo. Pravilo broj 5. Ako neko spava, budite tihi, možete pričati, ali ne smijete lupati. Pravilo broj 6. Ako tražite nečiju pomoć, platite im ručak. Pravilo broj 7. Žvači zatvorenih usta. Pravilo broj 8. Ako se posvađate u javnosti, nađite neko privatnije mjesto. Pravilo broj 9. Ako neko kupi nešto, uvijek im ostavite jedan komadić. I 10. pravilo. Ako propustite poziv, pošaljite poruku da ćete pozvati kasnije. I to bi bilo sve za ovaj klip. Bližimo se polako 1000 subscribera, prijavite se na kanal da dođemo što prije. I hvala vam. Do sljedećeg klipa. Ćao.